KSA iklaivet ki padojia phan puthot Karbi rong asar mei mate khra tumpen mekang nipon Khironi charialia long Tata Mobile hijan kachitong bangtro katum areng kisu Sok Karbi Anglong Sini Production pu channel kimi kangpu Karbi Anglong live prime time abirta long peneli sami beauty bepi pinya birtang ton pen arjuponi tha Karbi Students Association mate Karbi Luchalia song lage isi khe phan kirai kom ja song mate khe amoyar bum lason si Karbi khe kisung thektika porhut pharokresir kebra phok kebra sir kep aningkan Pratap Chandra tok bi lapen ari sanghotum Karbi Students Association mate KSA amahang pathek ponlo Lasopen wangbom pen non pinang an arta nang dulu bonta non ovi kimiatum ki claim kidam kachiton tejo KSA chithak jam theklong lo Lasopen KSA iklaivet kidu nang sotpu mathasi Karbi rong asara me mate khra tumpen ki pangrum japhan siding pondo Priachik loni phaing ko ratrogani Karbi Anglong diphorong supi Karbi People's Hall taralangso KCS asai hemalong khra tumpen KSA doan phan phapon tusi iklaivet kidu japhan ardi duklong pen ming nipon Lasolong khra KLA KCS lapen X KSA tum chetong runsi melong ardi pidunlo Kadu kavyala melong chingki chethan ponsi kewangji phaikuni achiklo ni phaing korapli arni ke KSA isive do popusi do anaro tumta chikroi sarpen karbiarat akar I KSA klaivet do ponpo Klaivet lo alam kisi nani tumhan pachini lo kado rekarya nam arada phan lapenju laso ke kleng dang bong tame to bang kubangti ke thegere bang kubangti lapen Abidi yang ta, sore yang ta, bangku tu, ngecerap, ngecetudun, lapen, kisi, atum, klembari mabangku, bangku tu, terus nanti, cerap cetupen, pan jematapon, longri longpan pan jematapon, ngamati, jematapon, pen aja, ini anam hijumi, ini anu kimi, tu hokon si, ini pen ke, kes ni ruwet lo, lapen, ngan bangji, November. Tarik ingkor appearance ini la kacirung KSA naik pun lapen condang pan masuk isi bangdapo utang hello khair aje dan kacirung hello khair ale so itu kan si tum la KSA kacirung na yelong pemasar na itu kan kebori long bises kan dah cilam dulu si ini bangke batai cingwai dan ini bangke ini ngarong andai nganang le banget ini baru cilon sar kan sih dia sih siap lupa rumah ini cerai pemlo ini ngarong pati lo si kacing room lo khale tu bang lai lo isu mak hai non pisum hektik along situ sila soal pisum ko te tum thang ngang hem break la le long le lang non ta la hem break ko lo iban cheng lo itu bordar bang nang ke ba lo ben ko soi cerai ko iban cheng lo apa itu mah along lear lo relax nanti pak doping angkan bang doping lah itu am itu pe oyi jeng lo apa non itu mah Karbi hari semar program so tu nang student tu 8 9 10 jadi itu drugs raki jo pe nama kahino doping lo lah yang semar bang si heno lau tu itu kayak future masih lagi dapat Dipupen Govintiso, Karbi Anglong live. Patumi arni kangsam por phai trok rachite mapor West Karbi Anglong ahavar khironi towar krong pli kachetokalong humni Tata Mobile truck kachetong bangsolong bangtrokatum arengahu kisonang Lason si khironi chariali long patumi arni kangsam por phai trok rachite mapor malom humni Tata Mobile truck kachetong ihum lake jerikin deng komaro asor hithialong han kachujor kachulang hem kachidama hutsi labangso ki sung chitong nanglo Tata Mobile gari registration number AS32C3186 lapen check kiro gari AS02AC3561 ang bong kachitong ahiring tangrak anlo
labang suahut areng ki sonang bang trok tumaphan tong sikot pen Khironi Model Hospital long an van pen kiso lang pon bom lo arang lituma men ke na puson hendo kasang hanse pi priti milik pi rublin hanse pi polin be presi rong phar pi larsing milik nonomat bang priya tumaphan ke dipu medical college and hospital an kiso ke lang ponja phan toilu pusi birta ribdun lo আমি চাৰিআলিত আছিলোঁ যেতিয়া শুনিলোঁ এক্সিডেণ্ট হৈছে তেতিয়া আমি গ'লোঁ ঘূৰা ঘূৰিকৈ তাত দেখিলোঁ পূৰা জাম হৈ আছে আৰু আমাৰ আটা মিল যে আছে চাৰিআলিত তাৰ পৰা বেম্বু গাড়ী ওজন কৰি পেলাই ওলাই আছিলে আৰু লংকা ছাইডৰ পৰা বলেৰ' পিকআপ আছিলে তাতে মানুহবিলাক আছিলে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা শাক পাচলি লৈ পেলাই লংকাত যায় সেই গাড়ীতেই এই বেম্বু গাড়ীটো মাৰিছে 6জন ইনজুৰ্ড আছিলে তেওঁলোকক লৈ আহিলোঁ Khironi pen mohanteron Karbi Anglong live Kriya Chikloni Phai Inkorapli Themanani Pachitondunsi Arnama Phan Kardom Kardialun Ajir Pen Solang Dwara Phan Ningki Parung Ponji Pupen Sok Phe Anglong Sini Production Po Channel Ing Puponlo Sok Phe Anglong Sini Production Channel Kang Pupon Lake Lokhimona Ronalong Lunlam Tomo Asonason Arnama Phan Ki Kroinang Jilapen Kirunangji Karchunangji Hehuelam The Aputhak Atokano Abangphu Tinalong Sitame Kipali Dam Thekje Phansi Labangso Chatai Mangpon Mate Ingpu Ponitlo Lasi Labangso Sok Phe Anglong Sini Production Channel Kelanglong Verja Phan Nang Tumahin Pen Nang Chirap Nang Chetula Pen Hirjume Nipidun Popusi Chuningri Pen Pachini Ponlo Sok Phe Anglong Sini Production Along CEO Lake Robinson Terang Producer Boloram Phangcho Lapen Director Lake Raju Tiswatum Henlo Lasin ning keme ning kang sampen kaduka besitame bidi sore lapen kelang pen nang chirap nang chitudun popusi pachini pon Koilamati pen Samsung ti Karbi Anglong live Lakhang Korasi Borjan constituency ang Kangkedam Tang Preniphai Inkorapho Amlokhi Pathuak Lamalong Amlokhi Sports Association Pen Kipatir Pi Ponalong Amlokhi Sports Association Amaiphu Bapuram Rongpi Asarbura Kalitang Songsa Rongpi Lapen Asupi Kalitang Serbika Rongpi Pi Chikimomen Pen Ingdeng Krepli Inter Amlokhi Sports Association Club League Football Championship Paman Pondo Kipathu Kangpo Mailong Aluhi Sarpoman Pen Karbi Thomas Council EM Surjorong Phar Chitongdun Borjan VDC Chairman Sonaram Singlar Karbi Thomas Council Board Chairman Lapen Kasa Secretary Philip Teron KLA Rap Chunbang On Teron Dilai Sports Association Chunbang Harlong Bing Leng Amlokhi Sports Association Chunbang Joyras Rongpi Lapen Pinang An Man Peng Gedotun Chitongdun Si RD Pidunlo Labang Soa League Kitchen Si Kipathu Lake Chingrum FC Lapen Wojaru FC Ang Bongsi Chipho Ponlo Chingrum FC Tum Kipathu Ke Thek Munaga Jok 6-4 goal Mate Goal Trok Pli Pen Wojaru FC Phan Parem Ponlo Bapuram Rongpi Pen Ang Kipachini Dun Ke Labang So Club League Kipathu Long Kadukawe Team Cricket Homan Chitong Ponlo Pinso Mara Team Pen Cap Lapen Arusumar Pen Team Kethoman Chitong Ponlo Karbi Thomas Council CM Dr. Piram Longhang ke Japon War Culture Lapen Sports Culture ke Paching Thurjia Long Nilitum Amlokhi Sports Association Penta Project Bensi Kengkam Jejordunlu Aliralon ke Padudun Muchojia Phan Day and Night Mate Ajona Rosi Pathu Pedopondo Lapen Final Mate Angdun Kiti ke Pathu Ahut CM Aphansi Aluhiaman Pen Chohang Ponjipusi Nang Pachini Dun Kita club ke cricket home tong men to mangke dosta lapen women to mangke timta pining si women ke cheng la lasi lalo kadu gabe pini itum kicheng arni pini lo lasi pini alu hi chop hapo ni tumlong king honai borjan local mc mate Karbi Thomas Council EM Surjorong Phasar dame pini nangi tong lo letum ning samolo akhimari tum han kadak rong thuli sports on van day night kipipon Labang so ardi nang pidun theka po na sinor bangke tum mathapon tholo
ระบังสู้กบัดคู่ลงอาจิดูยศเป็นการเบ่งร้องกลางไปทางกลุ่มวิพันธ์สินตรมาทำมันภายในระบังแกตุ้มเยี่ยมสารพันธ์สิกระหังคนยังสิยิงหางลง ละเป็น EM สุรโจรองพาร์เป็นตามี CM ดรปุลิรัมรองหางละเป็น Assam CM Himanta Biswa Sarma Phan Akiro Pipon Sports Culture kang thur pona jok non obi kimetum paprang pon bomlo Aili kalong Karbi Anglong pen ki pathudun ingdeng ki thom pen hiniang deng Aili ki pathulong kachipali pon non Borjan constituency long tame khat khati la pen Dilai long ta Sports Complex kim edlo la pen puthot non hidipia long ta kuti thong ke pen Sports Complex kim rang pon thu poputa nang than nang pachini do Tun hedong I League 3 pado along along Karbi Anglong team Karbi Anglong morning sa World Club tum tanon makai League 3 pen I League 2 an upgrade tun nong poblo lang tun bangson dengan len kulo kalau la se haso ang kun pado mi non pining nong no posi muneng si pan kun dubo mi phan lipute uwi gimi tun dak ang kun aber kicing pen kusali dumom dunai yo la se hala so ke pat kulong ang kun gini ko ni kan sila bangso si dak non pini la se pat kuda jogo ko sinari ke deng kedun dolo lalu itu sini Karbi Anglong autonomous council itu masih CM Dr. Firam Lohang alang li Karbi Anglong dangti lah so sport culture ka pada nahi pada ni pen sports complex kim kini dah pada lo langsung hasil kapret so ingkor proxy pada tu pen aki non aki mi aku hot ke bang tu dah itu jong dame le tu bordan homofielong isi khoti rom ga isi mesen sports complex tumada tang ason ben lo hala dulu tapi apa kami hidup pilong mat le hot le matame kucing pon po tenda non call lo kucing aku ke kuti ke hini pan sekini puro tame non api berta na puro ke kuti from kepan di kurok lah bangsa sports Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Pini prime time berta ke leponsi kang ton poniklo karton Audio